Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Rero twese abizeye Yesu Kristo yatugize imfura kubw'amaraso yiwe Yesu Kristo. Ishengero niki ni ry'abana b'imfura. Abigarati wa 3:8 niyo mpamvu havuga ngo nta mugiriki nta muyuda, mu yandi majambo nta mukobwa nta muhungu, twese turi bamwe. Amen. Kubw'amaraso ya Yesu Kristo, twese muri Yesu Kristo turi umwe. Niyo mpamvu mu Baheburayo 13:3 ngo abana b'imfura banditswe mu ijuru, uri umwe mu ishengero ry'abanditswe mu ijuru. Usabye iki? Kwiyegurira wese Imana uno mwaka, nubikora Imana izakugeza kure. Twasomye mu Kuvayo 13:2, reka twasome ubumbirize urupapuro 15, twasoma no kuri 12 ngo Uhoraho abarira Mose ati mundobanurire imfura zose n'ivy'uburiza, ikizibura cyose cyo mu Bisirayeli ni canje, ari mu bantu ari mu bitunzo. Ndiko ndabwira ya reference yabi ya salere yabi y'umuntu. Imfura ivutse yereza Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu imfura zose ari mu bantu ari mu bitunzwe. 12 Mose 12 muze musobanurire Uhoraho icitwa ubuzibura cyose n'icy'uburiza cyo mu byo mutunze, ubuzibura bw'icitwa ikigabo cyose buzoba ubw'Uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Nababariye rero ikigira umushahara wa mbere w'ukwezi hano tuzabikora ibyo banga. Hari abantu mashengero menshi muri Nigeria ararikoresha, ni ngombwa natwe tubikoresha. Niyo mpamvu batunze. Nigeria nicyo gihugu cya mbere gitunze muri Afurika, ariko abazungu banze kwishyira muri bya bihugu bya rutura. Nigeria nicyo cya mbere gitunze, hagakurikira Afrique du Sud, hagakurikira Ghana, hagakurikira Kenya. Kenya niyo ya mbere muri East African Community, hatangura Kenya, hagasubira Tanzania, hagasubira Uganda, twebwe ngira ngo turawa kabiri. Yesu ashimwe cyane, wamaze kubyumva. Amen. 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 Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. So rero n'ikindi gitangaza, umutunzi ruhebwa ku isi aheruka kuronka miliyari amajana 182 z'amadolari aturuka muri Afurika. Mwakumira amashi menshi Imana. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ayo mafaranga rero mutunze no kuyazana cyakoreshe umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. No kuyazana cyakoreshe iki? Umurimo w'Imana. Muhaguruke dusenge. Duhaguruke dusenge. Sikaya bashikire. Hari urutonde Imana igira gushire ko mu izina rya Yesu. Ruhande y'urutonde hari urundi rutonde Imana igomba kongerereho mu izina rya Yesu. Hari urutonde rw'ibyiza, ubu ni urutonde rubereye mu izina rya Yesu. Uraba ibintu ishaka ko Imana igushirira ku rutonde mu izina rya Yesu, igushirira ku murongo mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana yabigushirira ku murongo mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana yabigushirira ku murongo mu izina rya Yesu. Ribashekereye. Uyu munsi Imana iragushirira ku murongo mu izina rya Yesu. Amen. 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 Turi mu kwezi kwa mbere ko gusenga, tubwiza gusenga aho ubusabane, kandi Imana irabikora mu izina rya Yesu. N'ababariye abantu bazapfa, Satani yaramaze kubaplanifya abantu ku itariki imwe, ingo zizasamuka, Satani yaramaze kubiplanifya. Rero wowe udasenze ntuzogere ngo profeti ntibazasengera. Sinabisengera byose, hari byancika. Siko none bisaba nawe kubisengera, ugasengera urugo rwawe, ugasengera umuryango wawe, ugasengera igihugu, ugasengera abayobozi b'igihugu, kugira ngo Imana ibahamagara meza, ibahe no kuramba. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Yesu ashimwe. Ni byiza wowe nanje kubikora. Amen. Amen. Ni byiza wowe nanje kubikora. Buriya Imana ni nziza. Imana yaturemeye. Imana ni nziza, yadushiriye imbere. Ese yishira inyuma basi. Umva, iyo ni intumbuzi y'ubujuju. Byakunda Imana yemeye kwija imbere. Yesu ashimwe cyane.
amen, amen, Yesu ashimwe. Ni byiza kandi Imana yagize neza, yaduhaye umukuru w'igihugu mwiza, mukubera amashyi menshi Imana. Amen, 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 amen. Ayo mashyi ni make na nyuma kumwanya. Mukubera amashyi menshi Imana, yaduhaye umukuru mwiza. Wari ubigize utabizi, buriya perezida niwe cabona cy'umuntu, niwe cariho cy'Imana. Yesu ashimwe cyane, niwe cariho cy'Imana. Amen, kandi ni mwiza. Yesu ashimwe cyane. Je umuntu ari mwiza nzakubara ati ni mwiza, ari mubi nzakubara ati ni mubi. Rero kumeze ko ari mwiza wamukunda, ni mwiza. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Ni mwiza ye cyambere, ni mwiza, nta manyanga akunda. Wakomera amashyi menshi Imana. Si byiza none? Ibyo si byiza? Wenda uri kurumva ibyo ndiko ndavuga. So rero tubiza gusenga muri kuno kwezi kwa mbere, ni fondation. Kuno kwezi harimo ibintu byinshi, haba kuri wewe, haba mu muryango wawe, haba no ku gihugu. Yesu ashimwe cyane. Amen, 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 amen. Yesu ashimwe. Rero bizagenda neza. Narabyanditse kuri stati, narabivuze. Hariho urubanza ruzaba itariki 24 ruzabera i Gitega. Itariki 24 z'ukwezi kwa mbere hari urubanza mbona ruzaba i Gitega, kandi ruzaba habaye igikorane cy'iminsi 3. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen, kandi bizavamo azaba ari byiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Igituma ngo atazaba ari byiza, nk'ubu twaruye hano imfura n'izingahe, twaruye imfura nyinshi, twese turi imfura, naje ni imfura. So rero hageze ibintu by'imfura gutorana, wone wese ashaka muri jewe, batabaye jewe, batabaye wewe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imfura zose zakenera ziba, nanjye ndakeneye ndi imfura hano, siko none bi kumenya sivyo none aho. Yesu ashimwe. Najewe ndahabaye ndi imfura, mugasi nzaba ndahaye. Yesu ashimwe cyane. Nzatuma, amen, amen, nzatuma abantorera muri icyo gihe, sivyo none mu masengesho. Amen, nzatuma ati muntorera uyu, kandi ndamubona. Yesu ashimwe cyane. Ndamubona numva utamubona, je ndamubona, ndobuhanuzi nzotuma. Ikimenyetso rero yuko nzatuma nuko namaze kumubona. Rero bizagenda neza, ni byinshi, nibyo rero gusengera, kuko imfura zose, kandi uri imfura yiyemera kamere. Iyo ni effet normal. Uri imfura yiyemera vuga ati ntashobora, nagatwe n'umutwe neza byose hambera. Kuba samura wari ndabitamubera, uri imfura mu muryango, ihinde bitamubera. Uza amabana agira samura kwa barakubaza byose, amatungo, amafaranga yo kuri konde, ibisigi bya so na nyoko byose, nero bimusigarira. Nzo mudamu aba munyakabika kujya kane, nzabona nyakabika ya 3 kujya kane, afite akana kagaho nasari. Satani kabango nije tipapaka uko umanza kungaburira, akaba mashikiye bamanza kubakonga kazi. Akara kangano dore kamaze kubisobanukirwa. So rero araka cyawiba ari ikigabo nacyo gifite ubwanwa nka jewe. Umwanje bigira ngo ejo watiri jewe ni jewe toya uwimana yatoranije yaramaze kumutoranya nta kundi. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen, amen. Umva ndabigusubiriyemo, icyo uzabecho ubitangura no munsi. Amen, 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 amen. Ndabisubiyemo, ndabivuye kuri televiziyo. Abagabo bari hano dufite amajambo 200, abagore 40. Mayo majambo ndagusabye ntahere utabuze bya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo ni kimwe. Kabiri, hari amajambo Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari amajambo tebere kuvuga mu sengero, hari amajambo tebere kubarira uwo musengera hamwe, hari amajambo tebere kuvugira kuri televiziyo. Yesu ashimwe cyane. Amen, 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 amen. Hari amajambo tutebere kuvugira kuri radio. Muriko muranyumva? Kube turakoresha radio, turakoresha no kuri televiziyo. Hari n'inyambaro tutemereye kwambara kuri
kuri televiziyo bari bwambare nambaye kono soko nari numvise ko hari ama televiziyo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bari bwambare nambaye kono. Yesu ashimwe. Kumengo nta muri kurabigira. Wari oya ugati naye maze gukora wambaye kono. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Perezida wa Niger twambaye kuno munsi ni dimanche nawe ni uko izi mpuzu nambaye izo yambaye kumengo ne kurazigira. Yesu ashimwe cyane. Nitwarangiza urambarira ati mu ifoto ya perezida wa Niger ndabe ko mwambaye kumuyu munsi. Uyu munsi twavuganye twambara gute meme karite meme byose. Yesu ashimwe cyane. Ndagusubira umukuru w'igihugu cya Niger aka kanya twambaye ku. Yesu ashimwe cyane. No kumengo ne kurabyumva. Amen. Yesu ashimwe. Impamvu nambaye nka perezida wa Niger nuko narizi ko amateleviziyo yaje nayandaza kuza. Amen. Niyo mpamvu hari ibyo navuga ibyo byose tutavuga ibyo twigombeye. Yesu ashimwe cyane. Tuvuga ibintu by'umumaro. Amen. Rero icyo uzaba ejo ugitegura uyu munsi. Amen. Amen. Hari ijambo uzaba waravuze muri 2015 ukarivuga mu ruhame uri kuranyo rizakugaruka ku nyuma y'imyaka 10. Turi kumwe. Yesu ashimwe. Igenza araba ngomba kurungika abapasitori ahantu gukora mu iglesia. Nzaraba Tonestor hari ijambo yavuze rinini muri uwo mwaka kuko arabanyumvishije. Sibyo none? Sibyo? Uri kurabyumva none? Ntibikunda vraiment reka ndungike Samuel na Caroline. Icyo uzabe cyo itegurere uyu munsi.